January ni somthum le pakhat thotan ni ania munrang ranga INP Mizo channel clear tu te in zain che bai ule nimin khan Myanmaram puma terrorist council sipai somthum le pakua an thi ni in khetit media chona soya ma sea chin chia bang an lo om treu ti alanga an mani media ngei po in an chin chia nuwa sipai thi puan an nei tho mai sipai chuti zat thi anga soilain PDF lammi paruk an boral ni na soibok Chin state chim lam kan pelet khopuya an education office township office le yan ong pagoda lama terrorist council sipai tele kan pelet CDF te chu January ni somthum le pakhat tukin daruk le chan ve tang khan tarkar khat chung vel anin kap le a sipai lammi pathuman thi ni nan soya an mani CDF lam thi le hliam turan omlo ni nan soi Chin state high mall khuwa Myanmar sipai le an lamtang ZRA tele PDF te in ka awanga champhai district ral tlan te po an lakir le rilo nia soyani zawkhothar VCP soidan chuan inrin ni in ka na awanga nimin thlenga an khuwa ral tlan lo lut hi sang ni chuang an nia nimin lam thleng po khan le chhole an la omlo tun thlani somni le panga zana ri khodara sipai omten lai pui voilian ka pu awanga Mizoram lama lo lut te khachu atu ka an kir vele maya ma se nemen pia khachu in ka na te omta ka wangin him na zonga zo khothara lut te hi an la kir le ri lo ni in VCP chona soi him na zonga Mizoram lut te hi khomoi ri khodar hai mol le a che vel khomi te an ni deu bera in kap te hi kan riat angin terrorist council sipai tele an lamtang zomi revolutionary army ZRA tangrual tele PDF te anni zawkhothar epchia Mizoram le Myanmar in rina triau lui kama khomoya tanga kilometer level lahla haimol khuwa hian ZRA te hi anom ve thina Myanmar sipai te nena an tran rola wangin CDF lampo hian an lo vo to thina ni enrin ni chonudar ni le chan vevel khan anin kap ta a silaya anin ka ba ka bom voi thuma puak nia soyani a khamini khan thi le hliaman omem ti thu chiang ala omlo tun thlatir lama Chin state chimlam matupi khuwa sipain nu naw som rong takan tha wangte falam le khomoi inkar konga CDF tele Chin National Army CNA te tangrualin voitam tak sipayan lo lambun thina wangte in ral tlan tam tham tak an lo lut to ane heti la hian tukin daru ka tangin tuma khomoi lama leng ri lo tur le tul bik thil a omani chuan khomoi lam hruai tu te riat tir ma support turin CDF lam chuan thu an chua heta khomoi kanti hi triau barmalam soinani khodanga tanga ri dile mo khomoi lame mo a bazar tura in kalpo alarem ri lo ti in riat tir na an chua bok khomoi a hian thalai hruai tu te kholaya tlan kolin mi puite pon chuak tam lo turin an hril kual nia soini boka January ni somthum le pakhat voin chomadar kwale chan ve vel khan terrorist council sipai motor somni le pakhat chu bu fai back enge mozat le sipai then khat phurin kalemia watangin Chin state lampanin an chuak le ta ti hriatani boka motor te pani atel ve bok Sakain region Suibu township Suibu university ya ommun khuar terrorist council sipai te po Black Wolf PDF 10 nimin tlai khan drone in an kap le a sipai thi le hliam turan om ngei ni nan soi Sakain region Dipeyen township huam chunga ngawe to khuwa January ni somthum le pakhat voin chomadar kwale minute som panga khan terrorist council sipai an luta inan hal le ngal tamai nia soini chomalama kan riat dana chuan he khuwa hian in mi chu terrorist lam hian an hal ral le ringot ti ani a chonulama chuan in nga an hal kan vek baka budeng khol in pakhat an hal kang bok ni nan soi ti chuan sipai te hian khuwa an chua san ni nan soi boka ma se mi puite chu an la kir mai ngam ri lo nia soi ni tin min kin tam chipa bin jua khuwa po voin chonalam khan terrorist council sipai te nan hala a khopu mina kang deu tho to ni nan soi report petuina soidan chuan khomi te chu sipai thoman riat vele an rem chandan ang thewin an tlan dar zota a thi an omem hliam tuar an omem man an omem ti te po engma ala hriat theilo ni na soi
kan soitak ngawe to khohal tu terrorist council sipai te kha tukindar ret vel khan wa ba khwa in thau sa chungin an luta te chuan man to kholama kal zelin ngawe to khwa an lut ta ni Sakain region Minmu township huam chung padat thain khwa chu January ni somthum le pakhat voin chomadar som pakhat vel khan MI-35 helicopter mangin terrorist council lam chuan voiruk lai mayan kap le a chutia an ka nu chuan helicopter pani chuan sipai chop belin khochung an luta nia soini report petuina soidan chuan heng sipai te hian khochung an dapa hriat thei china in khat chu an ti chephotani atia mi an tlan zo awangin chanchin chiang taka hriat alani ri lo thua soi mongyua township tropu khua Pyusawhte hotu lam pakhat yin noi teng anti chu January ni somthum ni zandar kwale minute somli le panga khan captain Sani Hovin anda thata ni inan soya an ka na hmuna aboral ngalani ani hi pangpar zuar thin mai chia ani na a an pol hotu te zinga atel phaveni mongyua tu mandale chong ulama tanga kalna kong pui chu hun engemaw chen an khari tabok Makui region a po January ni somni le pariat khan Pyusawhte member mi pani anda thato boka Makui region huam chunga miain PDF te chuan voin khan thuchhuak an siam le a terrorist dauna tun aya nasale zuala kalpuyan tummek thute an township huam chunga sarkar na thok CDM lama lapakai lo te chu February ni som thleng hunan pek thute an soya an CDM du talovani chuan township chuasan mai turin an tia malak na satan tum thuan soi Makui region Natmau township huam chunga thingtlang khothum heng kapong kung chi taput pin le chau khwa te hian nimin pia lama tang khan terrorist council sipai ten luta mi inan roka an suasam na sathina wangin heng khothuma mi te po hi ramlama an tlan zo nia soini le January ni somni le pasari khan taput pin khwa om hunan khora chuta tang chuan an kiang hnai khoni tenen ni tin mai an rok ta thina ni in tina bu file tel eitur le thil hu chi rang rang du to ka an lak sak nuin mi an mana an man te chu an om na lama sipai te biruk na tur side train an lai tir thin ba ka nadang thok turin an chorna sa thin hle nia soini bok Paku region Tayawadi township a hian tukinda rukvela tang khan bompuak thom riat tur atam ta hle nia soini in sipai le police thi le hliam tur soituran om tin pi township a wetrika na po bom apuaka sipai pakhat athia medang pakhatin hliam tur bok Moon State chai tu Khopuya High School number 1 Mazona tax office le municipal office lama po bom apuak bok ni in chai tu Revolution Force KRF tenan soya tukindar nga vel khan Mandalay region Patengchi township municipal office a po bomapuak ne soini bok Paku region P township a wetrikan lama police training na sikul ma a high school compound chunga po tukindar riat le minute somni khan bomapuak boka police pakata thi voin hi Korean Revolution Day voisom sari le pathum na ania Henipol hian Antrian Ethnic Armed Group heng AA te MNTAA te le TNLA te chuan chibai buk na le kha thonin tona menong hlanan thunei na ponglak nuwa Korean National Union din na an sipai te malak dan politics sa an din na tele anom dan zong an thlop tlat ti an soihloma an mani rualin terrorist council hi an do ve tlat donani ti an soibok Tanin Tari region Dawei lampo zoi in man son zel ninalang. Dawei township huam chunga khong dain pin. Ingne chong mi khandi le hamin chi khwa te hian January ni som pakwa tang khan terrorist council sipai te an lut to a July vela PDF tenen ni tin anin kap verenga. Tun nai khan Dawei township le Yipiu township lama thingtlang khwa fanga veivak terrorist council sipai som thum vel chu an thi to ngei ni an rin thu helama omten an soini in khitet media chona soya PDF lam hian bom manga lo lam bun le Gorilla system a lo be hi anti dan ber ani Dawei Gorilla Revolutionary Force DGRF laminan soidan chuan January ni som ni
kalachong in beina khan terrorist sipai pathum an thi an tia tin January ni somni le pani ni khan min khan di phaya lam kalna konga anin dona terrorist sipai somni velan thi ni nan soiboka chumi nuwa PDF lam silai tura thi pathum velan ombel ni nan soibok ti chuan January ni somni le pathum khan terrorist council sipai te chu yi phiu tam chipa kalong tha khwa an luta PDF te ne na in kapin terrorist council sipai pathum an thile boka PDF lammi pani an boral ve bok hliam tuar pon om ve ni tun thleng hi chuan kalong tha khwa hian sipai an la om renga an khomi mi sang khat vel chu an tlan chhevek nia soeni nemen pia January ni somni le pakwa khan ji phiu tam chipa yalain khosikula om terrorist sipai te le longlung people defense force LPDF te anin kap le boka sipai council lammi pakhat thia medang pakhatin hliam na takatuar bok muse lama te Kachin state Sakain le Sian state mun rang ranga hian sipai lam company thil siam chuate reng phurlu khapani thu an soifowa voin khan Sian state muse township melza le panga na le tralung inkara mei hol be ka khu nan upain company siam cement bag zanga phur truck pakhat chu muse PDF 10 an lo manta a motor chopin an halani sipain mana tanga marcelo an puanna rengun khopuya suipita townshipa puak thai thilan kol ti wangin mi pathum chu komsom ni chung lungin tang turin an chung thuan rel saka an lam tang zonga ukil din tir po an phal sak mia lo ni nan soi sipai council hian criminal court zanga le pangana manga miaman le mantura order a chhuat to hi mi sangli an tling trep to ni in FEM anti mai free express Myanmar pol chuan voin khan an soipoka sangli an tlin lo na hi mi panga chia ala du ni chung zinga tan ina an khung to chu mi za le somli le pathum an ne US hi democracy ramlian le thil ti thei berani country a Myanmar men democracy anei le theinan sanction chi rang siamin tanala ti po kan theveka heti la hian Asia khomol ngeya om democracy system in kai roi ram lian le house then khat hian menong line hi an hlau zok nge moni engma har satna an la siam sak ve mi alo ni in alanga justice for Myanmar chuan Asia khomol ne democracy ram lian heng Australia te India te Japan le South Korea te hian menong line sanction na lam engma malak na an la nei lo thu an soya heti khopa aram mi puite chunga rong taka che chung po hian eng tiangin nge hremna kan le ko veang ti engma malak na an la nei ve mi lo ati chutia ne in heng rammi te company tuna Myanmar mala om te hian terrorist council noya company dang tenen na an la thok dun cheu zo kani ati bok Australia hian thaliam ta sang ni le som ni le pakhat December ni khan Myanmar sanction dan tur draft Magnitsky style anti chu an nem nge to ngei maya mase kan soifo sipai lamin an thunun tlat oil le gas lam khoi tu MOGE te tuna sipai lamin share an nei tamber na Mytel Telecom ti ang chi te han thunun dan tur malak na lam eng mala chuang lovani justice for Myanmar na soidan chuan ramdanga tangaral thuaman lak lu na mimal sumdong enge mozat sanction turan la triwa hetiang lam konga hian ma an la chak lo khle ni in asoibok sipain thu nei nan pong lak hi naktuk February ni khat khian kum khat atling don ta chia maya kum khat chung chu thim noi an leng ta ti na ni sipai thu nei na pong lak an du lo zia he kum khat chung hian chi rang an lo lan tira chung zinga telve pakhat chu akhat to ka silent strike an nei le thin kha ni thom engma om lo hi ari ring ber ti thu fing toya om khamo sang ni le som ni le pakhat chung khan silent strike hi voi ni an nei to a an lo hlo thling view ni na lang December ni soma atum ni na silent strike an nei phei kha chu media rangin thilom dan an tar lang na saboka an hlo thling hle ani tun tum naktuk maya general silent strike an nei le tura hian kan puan to tak ang khan in thrui po na an khop maya an hlo thling le ang ti hi sipai council hian an hlau ve hle niang vauna chi rang an ti chuaka dor khar lo turin an khara ni chuan an dor chu sak turte tan ina khung turte in le
vodan chi sang sangin an vovani online atanga thu the dar tu te chuman an niang ti ten soiboka khopui then khata phei chuan loudspeaker mangin an au hialani a ti chuan chu tianga me puilam strike lo om tur anril ru khoi pen nan ti ni om takin mandaleya chuan terrorist lam chuan chhun pachanga thir sakor khal inti siak na nei antum ni om takania moon state a po naktuk february ni khata dor hong lo reng reng chu kan bei ve nga lang ti in sipai lam tang Pyusawhte pol te po an lo in thau save na sa em boka moon state a po hian kong sira ku vadora tanga bazar pui thlengin naktuka dor hong vekturin sipai council chuan mingan sign tir dap to ni tin kalemeu khopuya phone dor nei tu kucho tura anti po naktuk silent strike nia dor khara tum thu social media a post awangin nimin pia january ni somni le pakua khan anlo man der to bokani naktuk maya silent strike siam tura huai hotu te an man le silent strike atel te reng chu man tur chuti khati tia an volain sipai council lam tang zonga kong zo le thil ti reng chu man chu soilo an veng zo ka chutiang ti du mi then khat an lo om boka ala buai thak devani hi kachin state te hi entir nan han soi mai la KIO an chak kan ti rualin voin te po khan an state khopui mi china a chuan Mizo bor velin sipai khop na lan tirin kongan lo la zo ve tho ni nan soya sipai chung te deu an lam nai deu ni tura ngai mai ang u chutianga dona le vona ana satak ema wangin mi puilam chuan kong dangan daple ta zo ka dor po hon tura nianga sipai lamen an vona ang chi zong kha chu enge motia boina an ton don ai chuan zom mai tura nianga ti chuan sarkar danina ti theimia lo na kha na tangin tranan lave thung dona naktuk february ni khat khian mi puitu ma pon lama chuwa mi lo tura niang ti in general silent strike an mandan tura ruwa man na thar an siam le ta zo kani kan chanan lo thira lo hret hiam pha myanmar unau zong te kha dor siam inom chuan in honganga angak tu emo berina lo ngak ve mayanga medangero chu mani in threwa in lo omanga ina om mai mangin sipai council thu nei na pong lak in du lo na in lo lan tir ve theu don nia thi le dam thua lo chuan pon lama chuak wak lo turin he channel train kanan som ve chewani chu strike huai hot tu tenan bei sei ber chu kong puya mi hring tu ma mu tur om lo tura malak ani deu maya sipai thu nei na pong lak du lo na lan tir dan how tak lo ber tur thokna ve viu thosi tur ania metin zom thei tura ingai teng u ole tun tuma Myanmar chanchin langsar zual kan riat thei ang kanan ti chuwa chu khati zong khania thlir tu te na top thlenga min lo thlir saka min lo ngai thak sak le theu awangin in za chunga kan lo me